Wan pare Cristiano Ronaldo lagi job hagi lekai jong ke AFC bad job ke Manchester City bad ke Aston Villa ke English Premier League. Ngai ko balay pipa ro ibe sutan pan page ngene ke channel sebaban share like subscribe baca hadir kumjo. Hagi lekai semifinal jong ke Copa del Rey ke Real Sociedad kelapan limnya ke Athletic Club Bilbao dan gol bala tap da Utrecht hagi mit ban rufar. Bad haoi perlok Cristiano Ronaldo uklami madan hagi ke Arsenal lekai jong ke Al-Nassr naga bentaga Saudi Pro League. Wat la kayo kur jing job namar kadon ginjing bom sutu jingmut jong Cristiano Ronaldo batino penya jong Saudi Pro League bat menit awan pai dari jing job hagi jing lekai jong ke AFC daga bapen lim sigol jika Arkada pala tep dau Alhamdan hagi menit ke kendai bat kumju wat la ukerem Benzema lami no hagi ne kita yau beladep dari ke Al-Ittihad kelap lim put dan rim gol lanot jika Al-Gharafa hagi jing lekai jong ke AFC bat hagi jing lekai jong ke English Premier League ke Manchester City kelap lim no ke Fulham dalai gol balet tap marci gol si gol da Ustenio Uriali batu Erling Haaland bat kurjing job ke Liverpool da si gol da ke bapen lim ke Sunderland balet tap da Bandai hagi menit ke Bandruk bat kunjuk ke Aston Villa kalap lim ke Brighton da si gol balet tap ke Tyrone Mings suapan kut kecing lekai haka minit ke prapon real pat mentah haka match ikan point jong ke English Premier League kelakam internet namarkan Manchester City kelakamai dan palai point naki arkon rusin ni manan mat ke Aston Villa dan point naki arkon rusin ni manan bat ndreye ke kerdan ke manikong dan bat ke Arsenal dah kapakamai dan point naki arkon manan Parlok sa komen lada piso tenat pat pimso tenat kumjo. Ngin sekendo away pat ke video kulay sibun.